Hej Emilie, du er jo ekspert på statistikker og velfærdsmodeller om The American Dream. Vil du ikke fortælle os lidt om den danske velfærdsmodel og eventuelt sammenligne den med den amerikanske? Ja, her i Danmark er vi jo så privilegeret, at vi har et velfærdssystem, hvor at vi får hjælp fra staten i forskellige situationer, hvis vi skulle have brug for det. Og for eksempel så for unge studerende over 18, de får SU. Man kan komme på hospitalet, man får kontanthjælp, hvis man er arbejdsløs, og man får også folkepension. Men det betyder til gengæld bare, at vi her i Danmark betaler rigtig høj skat. Men hvis man skulle se på det amerikanske i forhold til det danske velfærdssamfund, så kan man se, at de i USA for eksempel ikke har den frie adgang til sygehuse, som vi har i Danmark. Og deres velfærdsydelser er også betydeligt lavere, men så kan man så sige, at de betaler heller ikke så høj skat. Så det er, hvad man vægter højst. Den skandinaviske velfærdsmodel gør blandt andet også, at der er mere lighed blandt folk i Danmark, hvilket også kan læses på modellen, hvor man kan se, at Danmark har meget høj social mobilitet, men også meget lav ulighed i forhold til USA. Og det er jo en rigtig god ting. Tak for din ekspertviden. Jeg er taget til USA for at finde ud af, hvad amerikanerne synes om The American Dream. Men først har jeg fået fat på en ekspert, der vil fortælle os lidt om Barack Obamas tale, og så vil hun komme ind på, hvad han siger om The American Dream. In 2008, Barack Obama he won the election and became president. In his speech, he uses terms that hint to the American dream. He talks a lot about how the people helped him to come from the bottom and end where he is now. You can call it, he started from rags to riches. He starts his speech with saying that there's still a lot of people that don't believe that America is a place where dreams come true, and he'll prove that it is through this speech. He tells about his story, how he started at the bottom and now he is president. He tries to draw in his voters in this victory he has, which works really well. You can say that he uses pathos to appeal to his audience because it's his voters, of course. He actually dedicates his victory to them. Obama also uses emotions when he talks about his family, how they supported him, and when he mentions his passed away grandma. Basically, he doesn't use any logos, any facts or statistics. Sorry, but he does use a kind of ethos when he mentions all these politicians who helped him through his campaigns. So, actually, all in all, he uses his speech to tell about his American dream and how he thinks that all other people should believe in it. Men ud fra denne statistik kan vi se, at børn, der kommer fra lave vilkår, altså de grønne stolper her, de har større chance for at ende med at få en lav indkomst, som vi ser herover, hvor de tjener under $15,000 om året. I forhold til de lille stolper her, som er børn, der blev født ind i rige vilkår, de har større chance for at også tjene lige så meget som deres forældre. Så ud fra den kan vi godt se, at den amerikanske drøm kan være svær at opnå, fordi at den sociale arv med, at hvis man er født ind i en fattig familie, er der større chance for, at man ender som en fattig familie. Efter denne fine gennemgang er jeg gået ud på gaden for at snakke med nogle af de amerikanske statsborgere, for at finde ud af, hvad de egentlig mener om The American Dream. So Bob, my name is Joe. Do you think you can achieve the American Dream? No. Why not? Because you can reach the middle class, but you can never get to the high class. Yeah, it's like when you can fly up between the skies, but you can never reach the stars. Thank you, Bob. Joe.
Catherine, you have a different opinion of the American dream. Oh yes. I mean, the lower class is just too lazy to raise the high class. If they just put a little more effort into their studies, they could easily get as rich as my dad. He started from the bottom, and now he's on the top. Everybody knows his name. Der er så delte mening om, hvorvidt det er muligt at opnå the American dream.